na mo ron chumena mataka ni ko ni rongo ni bibo ko mataka ke misa po. Ni ana di sambulu bidang na sero ko di sana. Churi kira na mo ron chumai. Tu na sile. Ni sambula oyo Mr. Ben. Kela po. Na magkikira ni bibo mataka mo ni chikira mo ron buka may na ono kena diwa na bula FM. Abala. Nimbolo binaka se kongo na bole leka ni nonda itu tuku enambongen dindai. E bole wana ililo ni matani tu hoborenge mbani marama na bebo ungeti mai wana prestendi ni songsong bo politiki na sedalpa oratu nenga malalam balabu membaleta na nonda sereki na bitu sanga ulele ni ponua era taruti ko besu enangonongo enabogo ni sesanga ni bobura ya babala enamoira ni nonda ponua. Tuku nombani marama ni oir na leo ni to ni be sanga era bebo ungeti na tiginungo erna sanga ni roka bo binaka. Sala tagatalanga mbani marama be kianda na lewi biti ni na sanga ni ndua na tigo ya babala e bo dur me bakata na kiana yado en ronondolo. Bunga be na boga tutu e dake na be mateni tu e soer na tigo na bosse ni Pacific Islands Development Forum kana bo dur suba ena madha wakatumai. En lewe na talitinga na bosse ngo Kamlesh Sharma na buni bola lebu ni Commonwealth. E bande ta ko sala na yasi na buni bola tunde na ministry ang grava na be kandi bonotani ni tini kabitunga na mata erna lewe ni mata bosongo ia medha manikua tini kandu er sabo ande ta kana non rain dambe en boso ya o katikino Mary Robinson na president to manda ni mata ni to island kandua erosa daga bo be bol katiti ko na unongo ke Ben Ki-moon en kaya tara na bebe saunin raki en wasini buruburongo. So ikatolo ni ngau na mebaga dorkina ng boss ni PIDF kanang garabitiko na Grand Pacific Hotel payaman ni katolo kena ikabani singa ni bula katumay. Sibe ni iban raw na baga leselese na tambana ni mbula era baga daga takya ng bakyoya. Na itutuku ka baga lesikato choni usamate na minista ni mbula o ya ni kenerereti ko ni natoro baga talangan na loma ni ruan ng baki katumay na baga daga takya baga ungo. E ba madalata ko sa mate na kaya na pagayang atake na ilabo kambito baga tigi-tigi ng mate ni turaw tani 10.8 na milyon ng dola membaleta na nonra baga atake na linga ni beng grabe na ministry nga na kaya na sangay tigo nga na beng grabe binaka katotolo be kianda na leoni bonua kinanonda itukutuko ningito orto labeta daki balele na dorubo lewe na Flying Fijians na ibaga raw ni bako kwayango ni botig nga ibita na singa merato lande kena na loma ni rara na bunga ni wala taki banua na sot-sota ni burbura wa na mata na nonra lurai na dorbo na yato iliu na kena sengai me ngangada bina katiko na tatango maki na ngauna ni sota-sota na tikina membalata na rabi ni yato iliu sanga ni do dalati bo lebu na timi ni biti na tini kalima ya na buku ni sota-sota to wa na mata kina na ngonongo andrebi me na moide na tikino ya o sibi ni ratombo bata kebite so na timi kokoa na kena yato iliu. Tapa kira na baga lelakan ni nonda itukutuku e nambongin dindai ni te motong manda. Yoni borong tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini yoni nando pa tu mai nanda ngonongo me do ben na ruana no bin karabi na singale ni ko ni sangula binaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka mai na diwa kina rua na bi singale mai na moni tikina borong buka na Radio Fiji 1 nando mai biti bonga ni bi ani